Dame i gospodo, ovo je prva konferencija Vegan Federacije povodom druge priredbe Megdana, koji će se održati u Novom Sadu ove zime u hali Spence. Megdan ni na nebu ni na zemlji održat će se novembra ove godine. Predstavit ćemo i naše goste koji su sa nama na konferenciji i koji će nam se obratiti. Najbolji kickbokser sveta, jedan od najuspešnijih srpskih sportista, osvajač ACB pojasa, Aleksandar Konovalov. Osnivač, organizator Megdana, Aleksa Balašević. Nikad ne potcenjuj protivnika, ali nemoj ni sebe. Rekao je jedan od najboljih boraca Evrope u K1 disciplini, Čedo Tedi Pantić. Menadžer Megdana, direktor i ekonomista, Damjan Kubaničić. Veliko MMA ime u našoj zemlji, borac sa skorom od 10 pobjeda i samo 2 poraza, Dragutin Milošević Beli. Aleks je rekao da će ova vest oduševiti Zlatka Ostrogonca. Naš domaćin, veliko iznenađenje za Srbiju, šampion koji se vraća u ring, Nemanja Milošević. Posebno se zahvaljujem Ernestu Pustu, koji je zamolio svog prijatelja da dođe u Novi Sad i podrži našu federaciju, ličnost koju svi dobro znate, Peter Lumberjack Erz. Sada najavit ćemo goste koji će se boriti u glavnoj borbi na Megdanu. 2 borca zbog kojih jugoistočna Evropa čeka novembra. To su Igor Emkić i drugi lumberjack na konferenciji, Denis Marjanović. Počet ćemo sa pitanjima. Prvo pitanje za borca, osvajače evropske K1 medalje, borca koji ne odbija mečeve, kao što je rekao nakon pobjede na Megdanu, bilo ko, bilo kad, bilo gde. Obratit će vam se Čedo Tedi Pantić, kog najverovatnije čeka protivnik iz Ahmat tima. Čedo će nam reći nešto o poslednjoj borbi, budućoj borbi i ciljevima. Izvoli, Čedo. Dobro večer svima, hvala na pozivu. Andriju Stalu, moj protivnik sa prvog Megdana, bio do sad možda najčvršći borac s kim sam se borio. Uspio sam da savladam. Što se tiče sljedećeg Megdana, kao što je rekla djevojka, držim se svoje izreke, bilo ko, bilo kad, bilo gdje. Ne odbijam mečeve, u srcu sam borac. Ne znam šta će biti na Megdanu, ali znam da će protivnik morat da me ubije ako hoće da me pobije. Sada će nam se obratiti najslavniji srpski K1 borac, posljednjih par godina, osvajač ACB turnira, svetski višestruki šampion,
Aleksandar Konovalov, povodom borbe na Megdanu. Izvoli, Aleksandar. Svega uključi mikrofon. Dobar dan svima. Pre svega bih želeo da se zahvalim organizatoru Megdana što me je pozvao na veliki spektakl koji nas očekuje novembra. Što se tiče moje karijere, kao i što znate, ja sam osvojio ACB turnir koji se organizuje samo u Rusiji. To je jedan od jačih K1 i MMA turnira. Pobedio sam dva velika šampiona iz Čečenije i iz Ahmatima. Što se tiče Megdana i svega toga, protivniku samo da kažem ovim putem da mu treba velika, ne znam šta, želja ili već da bi mogao mene da pobedi. Da pozovem publiku u što većem broju novembra jer se ovakav spektakl ne propušta. Hvala. Red je da nam se obrati veliko MMA ime, jedan od srpskih boraca sa najboljim skorom, Nemanja Milošević, koji je odlučio da bude glavni MMA domaćin Megdana. Nemanja će nam reći šta ga je navelo da se vrati u ring i kog protivnika želi za Megdan. Hvala svima što ste me pozvali da uopšte radim ovdje u Novom Sadu. Što se tiče povratka u ring kavez ili kako već, želja uvek bila tu, ali mogućnosti nisu. Imao sam tešku operaciju ruke, ugradili su mi 3 šrafole u rame i dugo sam se oporavio od toga. Umeđu vremenu sam se zaposlio, dobio dete, jedna priča, druga, treća, četvrta. Opet kažem, želja je bila tu, ali mogućnosti nisu. Sad su se kockice poklopile i mogu da radim ponovo. Što se tiče nekog protivnika, trebali prvo da vidimo što se tiče kilaže, pošto nisam dugo trenirao, imam sigurno 100 kila, a radio sam do 70-77, pa dok uđem neki trenažni proces od 11-12 treninga nedeljno, pa ćemo vidjeti kako kilaža spada, da ćemo protivnika izabrati. Protivnika ne bih voleo da imenujem, niti očekujte od mene da ću da imenujem nekog, da upurim prstom i da javno prozivam nekog ovde kako bi tražio meč sa nekim. To jednostavno nije u mom fazonu kao i sve ovo što radimo sada. Prvi meč sam radio 2008. godine, a trenirao sam mnogo onda pre toga i sad prvi put držim mikrofon u rukama, tako da izbjegavao sam sve ove stvari, ovo me sve nervira i stvaram nervozu. Tako da nikog neću upirati prstom, prozivati, ponudit će mi protivnika, ja ću pristati, radit ću i neću prozivati po Facebooku da bi se jebo za like kao ostali. Aleksa Balašević, prvi čovek Megdana, osnivač, izneće nam svoje planove za Megdan 2, ni na nebu ni na zemlji, i dosadašnjim uspesima, planovima, borbi Enkića i Marjanovića i borbi za Las Vegas. Izvoli, Aleksa. Evo ovako, prvo ćemo početi od borbe za Las Vegas, pošto mi se telefon gasi na svakih sat vremena od baterije. Mnogi me pitaju da li je istina da smo realizovali borbu Podanovića i Negocića. Moji ljudi iz Megdana su u pregovorima sa Orsatom Zogom koji nam je omogućio da pobednik tog meča nastupi u Las Vegasu 2018. godine. Ne želim još uvijek da govorim da je to najsigurnije, zato što nije pričano ni sa Vladinom Podanovićem ni Stefanom Negocićem o toj borbi, ali mogu da kažem da sam obećao već publici i svim fanovima Megdana i naravno pre svega fanovima srpskog sporta da će taj meč morati da se održi kad tad. Tako da što se tiče dosadašnjim uspesima i planovima, imamo naravno najbolju saradnju sa gospodinom Marijus Mažulisem, našim fightmakerom iz Vilniusa iz Litvanije, koji nam je zaista nabavio najbolje kontakte sa borcima iz Ahmat tima, Berkuta i drugim borcima recimo iz Južne Amerike, iz Meksika, iz Afrike, iz centralne i istočne Azije. Planovi za Megdan 2, ajde da kažem, odmah da krenem sa koja je glavna stvar, je to što će se održati borbu između Enkića i Marjanovića. Ne mogu da kažem samo da je Balkan brujao tome dugo, nego cijela istočna Evropa. Mene su zaista zvali iz mnogih država da pitaju kada će se organizovati taj meč, već je trebao, pa se onda neko povredio, pa se onda odložio, pa milijardu nekih dezinformacija je tu bilo, a mi smo odlučili da organizujemo naravno taj meč na Megdanu
I kada smo kontaktirali Ernesto Husta, koji je rekao da će uz naravno našeg donatora Gary Goodridge uvek biti uz Megdan, on nas je spojio sa Peter Aertsom, kom se zaista zahvaljujem što je došao u našu malu državu, nije nikad bio i oduševljen je. Rekao je da će doći naravno da stavi pojas pobednicima tih borbi. Što se tiče nekih daljih planova i toga, prva 3 Megdana moraju da budu u Novom Sadu, zato što imamo takav ugovor sa gradom i takvu želju sa gradom, a nakon toga vidjet ćemo. Sve zavisi od toga što će reći moj prijatelj Damjan Kubaničić ili što će se desiti na Narodnom Megdanu u novembru. Imamo jedan problem, organizovali smo borbu do 77 kg, bori se Samat, azijski tigar Emil Bekov, kog zaista nijedan Srbin do 70 kg ga nije primio iz svih klubova. Naravno, ne želim da ih imenujem dok mi se ne zamere, sve sam pozive, snimio i poruke, ali nijedan srpski borac ne sme s njim da izađe na crtu i najverovatnije će ta borba za pojas Megdana do 77 kg biti između 2 stranca do 77 kg. Čini mi se da je potencijalni protivnik Belarus, čini mi se da je skoro 25, samo Emil Bekov je 13-2 i mislim da će to biti jedna prelepa borba zbog koje su naravno mnoge evropske i kladionice i evropske firme požele da imaju saradnju sa nama i iz dana u dan ih realizujemo. Tako da to je to i ono što sam se zakleo svima je da će Megdan 2 biti mnogo bolje od prvog Megdana, ali da će biti Megdan 3 mnogo bolje od drugog i tako jednostavno to je nešto što ćemo lancima povezivati i svaki Megdan će biti bolje od prethodnog. To je to. Ratnici ne biraju protivnike, već dame muškarce za ples. Rekao je Dragutin Milošević-Beli, koji je izrazio želju da kao borac sa skorom od 10 pobjeda i 2 poraza nastupi na Megdanu. Beli, šta vas je navelo da se vratite u ring i koliko još planirate da se borite? Pa prvo bih se zahvalio za ovaj poziv, organizatoru također i Novom Sadu, to grad sporta, slobode i tako. Pa, ja faktički nešto nisam ni prestao da se borim, imao sam neke teže povrede zbog kojih sam neko vreme morao da pauzim. Sada ću samo nastaviti, mnogi sam mlađe od mene poslao u penziju i poslaću ih sad, dugo ću ja još biti ovdje. Hvala. Pre nego što pređemo na borbu Emkića i Marjanovića, obratit će vam se direktor organizacije Megdana, čovek koji je prisutan od nastanka Megdana, Damjan Kubaničić, koji će nam reći planovi i ideje za Megdan 2. Dobar dan svima. Ovako, Megdan 2 će se održati na Spensu kao i prvi. Za sledeći Megdan 3 već očekujemo Belorusiju i Bugarsku. Svakako to za nas predstavlja veliki izazov. Mi ćemo se truditi da bude veći spektakl nego na prošlom Megdanu, što je veoma teško. Također imamo želju posle borbe Denisa Marjanovića i Emkića da Megdan poseti i te krajeve odakle su ti borci. Također moram da se zahvalim i Peteru Aertsu na podršci Megdana i želeo bih da sve pozovem na Megdan 2 jer očekuje sigurno dobar spektakl i sjajne borbe. Hvala. Sada, povodom dolaska u Srbiju, obratit će nam se jedno od najvećih imena ikada u K1 sportu, gospodin Peter Aerts. A few months ago, Ernesto called me and said there's a new organization here. I'm happy to come here. It's a good new organization, and it was a good gala, he said. So I'm happy to be here, and I hope to come also in November for 25 to watch the gala. Thanks. Pre par meseci Ernesto Hust mi je rekao da je bio ovde i da je bilo sjajno i drago mi je što sam došao i nadam se da ću biti tu sa vama 25. novembra. Hvala. Prelazimo na glavnu borbu Megdana. Oba borca su tu. Prvo će nam se obratiti Igor Emkić, jedan od najvećih nada regionalnog K1 sporta, koji je rekao da je konačno došlo do borbe između njega i Denisa Marjanovića. Igore, šta mislite o borbi na Megdanu i da li ste spremni za Denisa?
Prije svega moram izjaviti da mi je veoma drago što sam ovdje u Novom Sadu. Mislim da Novi Sad ima vrhunsku publiku što se tiče borilačkih sportova, što se tiče samog meča između mene i Denisa. Puno puta je trebalo da se desi, pa sve nekako hoće, neće i na kraju ništa od toga. Niti Banja Luka, ni Tuzla, već neutralni teren, Novi Sad, mislim da će imati šta da vidjeti te večeri, mislim da će to biti vrhunski meč. Mi se dobro poznajemo i bez obzira na to da naš odnos kakav imamo, korektan sportski, mislim da ta borba neće biti završena sudijskom odlukom. Znači, jedan će ostati ležati, a jedan će da bude pobjednik. A ko će to biti, morate doći da vidite u novinu. Naravno, želimo da čujemo odgovor i planove Denisa Marjanovića, jednog od najboljih K1 boraca ikada na ovim prostorima. Izvoli, Denis. Želim da pozdravim sve prisutne. Hvala što ste odazvali u ovoj preskonferenciji. Pa šta reći, u najavi je jedan uzbudljiv meč na papiru između mene i Igora Enkića, meč koji se dugo vremena na neki način čeka i priželjkuje. Bilo je situacija gdje je trebalo doći do meča, pa je uvijek nešto se izjavljalo, tako da, eto, ja bih se zahvalio Aleksi Balaševiću i ispred Megdana što su upriličili ovaj meč da bude glavni meč večeri i da konačno se vidi ko je najbolji borac, mogu slobodno reći, na Balkanu. Igora poštujem kao borca i dobri smo ovako kao što on kaže, ali to neće biti razlog da jedan drugog iznokautiramo ako uspijemo. Tako, jer obojica želimo da se zna ko je najbolji borac i mislim da sam upravo ja borac koji ne odgovara Igoru Enkiću i njegovom stilu borbe i da će tu doći do izražaja moja tvrdoća i neki drugi elementi što se tiče profi borbe. Tako da očekujem i nadam se da će publika u Novom Sadu da se raduje još jednom mojoj pobjedi. Volim Novi Sad i ovdje se osjećam kao kod kuće i ostavit ću srce u ringu i vidimo se na Megdanu sljedeći. Da li neko želi da postavi pitanje našim borcima i našem gostu? Za gospodina Čedo Pantića jedno pitanje. Imali ste vrlo težak meč na prošlom Megdanu, publika je sve vreme bila uz vas. Kakvi su vam utisci? Evo, tamo sam smislio odgovor. Pa, meč je bio poprilično na početku izjednačen. Tada sam doživio knockdown, publika je dalje bila uz mene i vjerujem da sam na kraju znači pružio veoma dobru borbu i da sam digao čitavu halu na noge. Mislim da ću tu raditi sad i sljedeći Megdan, jer ja uvijek idem srcem i idem do kraja, nikad ne odustajem. Beli, pitanje za tebe. Imao si veliku pauzu, petogodišnju. Ti si ostvaren čovek i što se borilačkog sporta tiče, ali si političar i roditelj i čovek koji ima klub. Šta te je nagnalo da se vratiš? Nije mi ništa nagnalo. Šalim se, pa to je, svaki sportista treba da bavi, pogotovo u borilačkim sportovima, treba da prestane da se bavi tim kad osjeti da nema više gladi. To je suština, ja imam glad za pobedu, dok me toga bude, borit ću se, kad ne bude, prestaću. To je osnova i baza svega. Dobar dan, Vojnik Koza radi televiziju Vojvodine. Ja bih postavio Nemanji Miloševiću pitanje. Posle 4 godine slično pitanje koji Belom, šta ti nagnalo da se vratiš? I posle povrede i posle svega, da li neki određeni motiv bio ili što si ti pričao na početku, da li ta sama želja da ti teralo da se vratiš? Pa malo je glupo da se čovjek penzioniše sa 22-23 godine. Tako da ja sam mečeve u Srbiji, MMA mečeve, najpreko počeo da radim kad većina ljudi ovdje nisu ni znali šta je to, imao sam samo 18 godina. Mislim, prvi profesionalni meč sam odradio sa 18 godina, trenirao sam mnogo godina ranije. Tako da, opet kažem, malo je glupo da se neko sa 22-23 godine penzioniše. Pogotovo neko ko imao, da kažem, dobro internacionalno iskustvo, ne samo što tiče mečeva, nego recimo saradnje i treniranja sa nekim ozbiljnim malim ljudima koji su prošli mnogo više od mene. Tako da, mislim da su ovo idealne godine, sazreo sam i kao borac i kao čovjek. Prošao sam, jer
kako da objasnim, malo i glupo kad cijelo detinjstvo provedete u sali i provedete u ringu. Ja sa 22 godine nisam bio ostvaren ni životno, ni emotivno, ništa nisam prošao, sve što sam putovao, video, upoznao, sve je bilo preko sporta i nisam imao, kako da kažem, nisam imao drugih poznanstava, sve se vrtalo oko sporta, da bi nakon toga, recimo, provao sam 3 godine u protivteričkoj jedinici, dobio dete i ispunjen sam na svim drugim poljima, osim na sportskim. Ja i dalje nisam zadovoljan svojim rezultatima, kakvi god oni bili. Tako da mislim da je sad pravo vreme, da je pravi skup ljudi oko mene i da možemo da počnemo da radimo. Hvala. Za gospodina Damjana Nicića. Pre prvog Megdana mnogo boraca je htjelo da učestvuje sada je navala još veća. Kako uspevate da se s tim pritiskom suočite? Tako je, dosta boraca i piše i kontaktiraju nas i naši i strani borci. Pokušat ćemo da povećamo fight card za sledeći Megdan, da bude više borbi, ali šta je tu je ko ne može da bude na sledećem Megdanu, tu je Megdan 3, Megdan 4, tako da izaćemo svima u susret, naravno samo kvalitetnim borcima kao što je bilo do sada. Pitanje za Čedu Pantića, više puta je govorio da ne biraš protivnike, ali sad za Megdan 2, da li imaš neku želju, nekog potencijalnog protivnika koji bi želio da vidiš? Nemam želju nikakvu, ništa me ne zanima, dajte koga god hoćete. Ili ću poginuti ili ću pobijediti. To je to što da vam kažem. Denise, rekao je Igor maločas da je u pitanju neutralni teren, ali ja bih rekao da ti ipak imaš prednost domaćih terena s obzirom na to da imaš i srpski pasoš. Da, tako je, s te strane gledajući, ja sam srpski pasoš i državljanstvo dobio preko specijalnih paralelnih veza Republike Srpske i Srbije putem Ministarstva sporta koje je svojim najboljim sportistima dodijelilo pasoše, tako da ja osjećam s te strane pripadnost Srbije i smatram ovo domaćim terenom isto kao i u Banja Luci. Tako da ćemo s te strane gledat, ja ću boksat kao Potpić. Ja bih, ako može da sam nastavimo na to pitanje, da li bi volao da si dobio šansu da si nastupao za Srbiju kada si ti 2013. si dobio, koliko se ja sećam, pasoš Srbije, da li bi volao da si nastupao za Srbiju? A nisam još imao dosta ponuda, ali sigurno da ne bi odbio taj poziv ako je bila neka dobra ponuda. Hvala. Hvala. Moram se ja nadovezati, na Megdanu se pasoš jedino u ringu dobijaju, tako da. Lični zakuvac i pre nešto. Još jedno pitanje za gospodina Nicića. Ima li šanse da dođe do borbe između Marka Radakovića i Nemanje Milakovića iz Banja Luke? Da, to su nas dosta pitali do sada već, pa mi ćemo pitati oba borca, ako oni pristanu i ako nam ta kategorija bude slobodna, naravno. Aco, ti si od domaćih organizacija radio si samo Končarevo i Vako, u stvari to nije domaće, jel? Bio si u ACB-u, ali nijedna domaća organizacija te nije pozvala, prvi je to Megdan uradio. Kako se osjećaš zbog toga? Pa šta da vam kažem, to je tebi želio. Sve znaš, od početka moje karijere, kad sam počeo sa 9 godina, prvi put na domaćoj organizaciji. Mogu samo da kažem da nisam niti Facebook zvezda, niti neka tamo zvezda. Ja ne smatram sebe zvezdom, ja sam samo sportista, skroman čovek koji pokazujem šta imam u ringu. Niti prozivam nekog, niti šta. Kogod da hoće borbu protiv mene može da dobije na Megdanu ili gde god. Spreman sam na svaku borbu. Nedavno si postao otac. Da li te to na neki način menja i kako sada prilaziš? Znaš i sam, ulaziš u meč, treba možda budeš povređen, nešto se desi, a treba da budeš i tata. Kako razmišljaš sad o tome? Da li si možda malo smekšao, da tako kažem? Ne, nažalost mojih protivnika to me samo ojačalo i imam veću motivaciju i želju za pobedom i još veću glad što se tiče uspeha i moje karijere.
i nadam se da će moje dete, kada ja odem u penziju, moći i da će nastaviti putem gde je stao njegov otac, i ako Bog da uđe kickboks, olimpijski sport i osvoji jednu zlatnu medalju za našu državu. Dakle, Nemanja, isto pitanje. Ovo sam radio mnogo duže pre nego što sam dobio dete, tako da nema nikakvog uticaja na mene, nastavit ću da radim i dalje, tako da, bez emocija. Hvala. Za Igora Emkića pitanje, pošto će Denis Štini biti ovdje pred domaćom publikom, da li je tebe za motiv ili pritisak? Jedan i drugo iskreno, mislim da smo nas dvojica sami u ringu i da niko nema uticaja na to. To smo ja i on oči u oči, publika, ne publika, prazna dvorana, puna dvorana, mene igra nikakvu ulogu. Hvala. A mislim da će publika itekako prepoznati dobru borbu, tako da moguće da će promijeniti favorita tokom meča. Za gospodina Baraševića, da li ste očekivali da će Megdan izazvati ovoliku pažnju i da će tako brzo postati jedna od najjačih organizacija u regionu? Pa iskreno, od početka sam bio optimista. Samim tim kada je Gary Goodridge došao, Ernesto Hust, Peter Aerts, pa kada je gradonačelnik prihvatio saradnju s nama, pa Ministarstvo spoljnih poslova, bio sam optimista, nisam baš bio toliki optimista da sam mislio da će toliko postati, naravno poznat turnir i sve, ali posle prvog turnira da se toliki broj boraca javlja iz savršenih kluba sa savršenih organizacija da radi, pa pogledajte već na drugom turniru šta se dešava. Imamo za stolom Nemanju Miloševića, imamo Igora Emkića, imamo Čedu Pantića, imamo Denisa Vremovića, Vajt Miloševića, imamo Konovalova, imamo borce koje neke organizacije nikad nisu mogle da pridobiju, počet od evropskih pa do svetskih. Mislim jednostavno da je ovo jedna organizacija zaista što se tiče kompleta, pošto imamo i K1 i MMA, i da ljudima kojima se sviđa naš rad i naše delo, mislim da će uvek zadovoljno izaći iz te hale. Naravno, razumem ljudima kojima se to ne sviđa, ima dosta ljudi koji recimo ne vole UFC pravila, ima onih koji ne vole borbe ako nisu u kavezu, ima onih jako puno ljudi koji su i kritikovali Megdane, koji su kritikovali i neke borbe i borce i veličanje nekih boraca i umanjivanje nekih drugih, ali jednostavno mi ovako kako radimo ćemo i nastaviti. I nakon Novog Sada zaista mislim da će Megdan tek početi da bude poznat kad se održi 2018. u oktobru u Minsku, Belorusiji. Mislim da će tada dobiti najveći udarac kada se bude organizovala borba Istoka protiv Zapada, gde će učestvovati države Istoka protiv države Zapada, a naravno granica će biti naša država. Tako da nisam očekivao, ali evo iz dana u dan očekujem i već sad mi javljaju, dok smo čekali Igora Emkića koji je nažalost malo zakasnio, već sad mi javljaju koliko je već, čuli su da će se boriti ovaj, čuli su da će se boriti onaj, ali evo sad od nas sve čujete. Tako da što se tiče tih protivnika, s kim će raditi Vasalo Kočević, s kim će raditi Džokilić, s kim će raditi najbolje da pitate direktno nekog od nas. Gomilu i dezinformacija sam i ja video na Facebooku, internetu i slično, ali ovde je zaista sve. Što se tiče 4 glavne borbe koje imamo na Megdanu, repertoar nisam gledao, ali naš fightmaker je za to zadužen Marius Mažulis, ali koliko znam, glavna borba je Emkić i Marjanović za K1, a glavna borba za MMA će biti borba za pojas 77 kg, to je sama Temil Bekov protiv borca za kog čekamo potvrdu. Što se tiče borbe za Negucića i Prodanovića, naravno kada se potvrdi, to će sigurno biti izdvojena borba, jer to će biti borba za Las Vegas. A mislim zaista da je uspeh da jedan momak iz Vojvodine i jedan momak iz Beograda se bore u svojoj državi za to da odu direkt, preskoče sve države zapadne i srednje Evrope i odu direkt u Las Vegas. Mislim da je to veliki uspeh, tako da ćemo nastaviti tako. Pitanje za Igora. Znači, Denis je u uvodnom svom izlaganju rekao da njegov stil tebi ne odgovara. Tokom svog trening kampa, na koji aspekt njegovog stila ćeš najviše obratiti pažnju? Pogledajte, vi možete porediti borce u odnosu na ono što su do tada uradili u ringu, odnosno na druge protivnike, nego međutim kad se dva borca susretnu u ringu, ne mora znači da ono što ste planirali uopšte stoji i da će uopšte tako da bude. Mislim da meni Denisov stil borbe itekako odgovara,
mislim da ne vidim način da će on nametnuti tu neki svoj način, stil borbe i da će on diktirati tempo te borbe, mislim da će to biti. Što se tiče tog dijela, možda tehničko-taktičkog aspekta, mislim da će biti veoma jednostavno sa moje strane. I da se nadovežem na pitanje za Denisa, koja je tvoja glavna prednost u stvari u ovom meču? Pa, svako ima svoje prednosti, ali jasno je, samo je pitanje ko će nametnuti kome te svoje kvalitete i svoj taj neki stil borbe, pošto su mi totalno dva različita tipa boraca. Mislim da će mogla presuditi moje neko iskustvo u profi borbama i tvrdoća u ringu i možda veća izdrživost u nekim situacijama preživljavanja. Jer ovdje će i on i ja ići na nokaut i tako da mislim da će biti u krizi jedan i drugi borac. Mislim, Igor imao par svojih nekih izdanja gdje nije pokazao baš da se dobro snalazi u tim kriznim situacijama, što naravno ne mora značiti da će to biti sa mnom slučaj. Također ja imam svojih nekih mana, da ne kažem, ali vidjet ćemo ko se bolje spremi, ko bolje tempira formu i bude imao veću želju za pobjedom, taj će biti šampion Megdana.